la timai penili punumat e frank in hun ki sidin tano te bon kita la baso in hun ki sai phanoge itung pokilo bisa lebe no tapi la baso in hun ki sai in ili potante inu bakakar kita itu la sai hun kita basile ini keken kar bifa jong he telang sedera mun kita ni angtan nan di pojok pagi jong het ke kamu ni alang dia sinang pas lo ya sinang pas lo ayas nang mandar lo ji hajat kita me alang mu la keke sung pen angtan nan di pojok pagi ni langsung kisung lo la tang langsung dek la puluh tang te hala bangsu kisung frang di itu atuar tipan et ning kali makala itu mah kisung posisi ni lor lo frang hun itu lo pote so frang ini kit asung atuar tipan et ning japo ni kit asung la selang li fatan li pungtu nang lita kit do posi inong awar ke nang ta adu pen kit li song posi nang li fan master ang itu nalita masor keman apa sih lahai kitu karat atau marafan kitu karat akar dia tu fan aprang ke ponji fan mate amek kang puji fan ariet ke ngapang tang je fan ikutan ke nalita akar tu bori fan pupu sih ini bangke masa pano lapen apa tai pada jatan dulu kan ini tu merat tu mustame alang lilo mang kira itu denang po je nali tum kado ko bebangta usumar mang ki school he mana ki thon nang po dapen ahura dak pen la school ka pang khai tang hopini la pu non ke phang o apor tang lo usumar bi crack loji apor ti la ingram pik nak la hai hu ke pansa benal tum cerah pun fokusin ta ning pun asi non ke phang o apor ap hiru ing phat nang klang po bi kha ka sumar du aso pasti la hem kom hem rai sekolah cukup cerai bangke klar nih klar bor nih cerah ketum tala so pangsel mo cerah bla tapi alang li sita me puthot nili arjuno mate anisi nili ke hota me school ma bonte usse badet mon ho ini bhani anje to kono nusan se data ke nili ki pupar kali mana khalo je ke bang me ayat diri aupang orang dan mate kopitong kemana nih sini lah si arona te liputang te kopine master jong si bak than bang yong si alang kinang sot jungjung akam yong si kinang sot dokok bahem pine cuyun dat bapeng cor kli taho bapine kisung kolok taho liputang te SMC a presiden pen alang li comment and convect ni mat hadak application pini komiti fan application pini je pinapke niliphan cuti nang pini Lakukan aplikasi ini. Aplikasi tipe si alang li bangke tusian ini. Jadi aplikasi tipe benosi alang li tusian dat liputan si SMC tu tak blog office yang nanti konten namanya. Non ini cuma school visit 16 kecek cek bangke kona supena. Aura kata sih orang. Dihari tu. Alang menghadap report pek lah mangke continue kelas hese di inglong hawara joke na hokta kelas tu bro khuti ati mabe atu miti khelang nili karju na li duty chedam po oni kedam verle ente kelas ke doer ma 16 school tapu oh doer pakka report ke pakka sitani li arlu nang lucha pan thelo mapilo thang dabe mati la hello hala bang doer ko thi bang lalu dak karbi inu rokso theke dat pe alafan kilo sabe karbi usu inu bebe dat pe alafan kilo sabe alangat anung namong boy mati sudah inu da than bang yo si inu karbi usu fan pe theke dat pote alang lita kilo sepi vi halasu o sumar a generation alang da sumar doi penakan alang li kona amse pachame dun ko bilhi membe kan tatake pachame dun alang ta asam harus pachame penang alang li karbi ngosi uni mu nang ki koi kadak ketek tekar bi ara da juo nok san koi lapen istilam
rong pen inut bet hek bong ke la baso rong ke hek ti kumali ku pura mo